Reka tubasuhuze mwebwe mwese mukurikiye Mactar TV muri uyu mwanya tujya kubagezaho rero amakuru agezweho ndetse cyane ntabwo mukwiriye kujya kure ahubwo mukwiriye kuyakurikira kandi mukayumva neza cyane. Muri uyu mwanya reka tubabwire ko igoma M23 yaraye irasana na FARDC. Amakuru aturuka mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko mu ijoro ryakeye habayeho kurasana hagati y'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu masaha 5 z'ijoro nibwo imirwano y'impande zombi yatangiye, n'imirwano yatangiriye mu gace ka Ndosho mbere yo gukwira mu bindi bice by'uriya migi nk'uko amakuru abivuga. Mu ijoro ryakeye urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya ndetse n'iturika ry'ibisasu byumvikanye mu duce twa Ndosho, Mugunga ndetse no mu bice bya teritwari ya Nyiragongo. Amakuru rero yemezwa na M23 avuga ko iriya mirwano yadutse nyuma y'uko ingabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bageragezaga kwisubiza umujyi wa Goma umaze hafi amezi 3 ugenzurwa na M23. Ubwo rero imirwano yamaze amasaha menshi yaririmbanije ihuriro rya FC M23 biciye muri Bahati Musanga Elasto uyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru ryatangaje ko ingabo zayo zarimo zijya kuburizamo ibitero, risaba abaturage gutuza. Kugeza mu gitondo cyo kuri wa gatandatu ntiharamenyekana niba hari ababa baguye muri iyi mirwano. Icyakora umuvugizi w'igisirikare cya M23 Lieutenant Colonel Wiringoma mu gitondo cyo kuri wa gatandatu yanditse ku rubuga rwe rwa X ko yavuze ko M23 yamaze kugarura ituze. Ati nyuma y'ubushotoranyi bugira kenshi bw'ihuriro ry'abagizi ba nabi FARDC, FDLR, Wazalendo mu bice bitandukanye bya Goma no mu nkengero zayo, ibintu byasubiye mu buryo ndetse ituze riraganje. Wiringoma rero yashimangiye ko ingabo za M23 zihora ziri maso ndetse ko kurinda abaturage ari by'uriya mutwe wahamagariwe. Igoma rero haraye habereye imirwano mu gihe mu majyaruguru y'uyu mujyi by'umwihariko muri parike ya Virunga naho hamaze iminsi habera imirwano ikomeye. Ni imirwano rero iri gusakiranya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta rigizwe na FARDC, FDLR n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo. Ari mu mujyi wa Goma abantu baraye bafite ubwoba, abaturage bibaza ukuntu bagiye kongera guhunga, barimo bavuga bati ese noneho FARDC yabigiye kongera kwisubiza Goma. Abantu rero bararanye icyo bagikomeye cyane, ariko M23 ikaba irimo gutangaza ko ibintu byose byamaze kujya mu buryo. Icyakora aba barwanyi rero bikaba bivuga ko batagiye kure cyane, ko nta n'amakuru avuga ko baba banahaguye, ahubwo habayeho kongera guhunga bagenda basubira bamwe iyo baturutse, bivuga ko nibataba amaso bashobora kongera bakagaruka nanone kugaba ibitero. Ngarira amakuru yaho ngaho Igoma abantu benshi bari baraye bafite ubwoba, bamwe bavuga bati byagenze bite, ariko amakuru tubafitiye kandi yizewe nuko M23 yongeye kwigarurira nanone ibyo bice byose, akaba yongeye kwirukana FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'abandi bambari bayo bose bafatanyije. Nyuma y'ayo makuru rero mu kanya gato cyane tugaruka tubabwira andi makuru none harimo kuvugwa nanone hano mu Rwanda ku mugabo abantu benshi bazi witwa Nyakso. Ubu none ibyo yakoze byaba ari byabaye ibintu byatangaje benshi, ndetse RIB ifite icyo yatangaje kubera uburyo yitwaye muri kino gihe cy'icyunamo mu buryo budakwiye nk'umuntu w'umunyarwanda kandi w'icyamamare. Reka rero mu kanya gato cyane nze mbabwire amakuru ya Nyakso. Reka muri aya makuru yacu tubabwire ko RIB yavuze kuri Nyakso wakoze live ya TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka. Umunyarwenya w'umunyarwanda Kanyabugande Olivier niyo mazina ye, uzwi cyane ku izina rya Nyakso, yasabye imbabazi ku mugaragaro nyuma yo gukora ikiganiro cya live kuri TikTok kitajyanye n'ibihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ikiganiro rero cyabaye kuwa 11 Mata 2025 saa 3 z'ijoro, aho Nyakso yari ari kumwe n'abandi bakunzi be ku rubuga rwa TikTok baganira mu buryo burimo urwenya. Ibintu rero benshi babonye ko binyuranye n'icyubahiro gikwiye
ibi bihe byo kwibuka ku nshuro ya 31. Mu butumwa rero yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze, Nyakso yasabye imbabazi kuri icyo gikorwa yakoze. Yagize ati nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwari mukurikiye kuri live nakoze ku wa 11 Mata 2025, aho twagaragaje ibiganiro bitajyanye n'ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ati rombikuye ku mutima, sabye imbabazi abanyarwanda bose, cyane cyane abakomerekejwe n'ibyo twavuze. Yakomeje rero asaba urubyiruko n'abanyamuryango bo ku mbuga nkoranyambaga kurangwa n'ubushishozi mu byo batangaza, cyane cyane mu bihe by'ingenzi nk'ibi byo kwibuka amateka mabi igihugu cyanyuzemo. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwavuze ko rugiye gusesengura iby'iki kiganiro kugira ngo hafatwe umwanzuro ukwiye. Dr Murangira Bitieri, umuvugizi wa RIB, yabwiye ko ikibanza ni ugusesengura ibyo yakoze hanyuma umwanzuro ufatwe nyuma. Uyu muvugizi rero yongeyeho ko nubwo RIB ishyira imbaraga mu gukangurira abantu kudapfobya jenoside, hari abatumva ubutumwa neza, bityo hakenewe uburezi buhoraho buherekejwe no gukurikiza amategeko. Murumva rero ko Nyakso nyuma y'uko akoze ibintu nk'ibyo ngibyo yaje asaba imbabazi. Benshi rero bakomeje kuvuga bati nyamuneka niba mubabarire kuko ibyo yakoze ntabwo yarabizi. Abandi bakavuga bati akwiriye guhanwa kubera ko abastari bagaragaza ko ari abandi bantu. Ariko nanone reka tuze kuza kureba aho biza kuza kugana, cyane ko byageze mu nzego zishinzwe kubikurikirana. Reka tubashimire, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze kwivanga mu byanyu. Njye Emmanuel Nshimiyimana.